hai lam sogo khajana mare kijing songrok no ka tini topic ka je SBI ba State Bank of India ni jeta credit card ang apply khaimani hinkhe orok nugi tongkhana jeta oro application ni o jaga apply khaimani te o jaga o jeta application number o hinkhe guys norno phunugi 1 plus sekang credit card sekang no tongo simply click credit card jeta SBI ni hinkhe o jaga ni ang norno ta phunuknai awat khaisika do takase nongno login khai phunugana guys obong khani simply click credit card hinkhe tabuk norok yang site norok nukhna yang site omo hinkhe mane SBI ni no te kaisa mane ang ko khaimani apply khaimani hinkhe abun nongo tini phungna nai tongo jeta o application mo su khaika do hinkhe guys obong kha te kaisa page hinkhe nadi obong kha jeta ani second jeta credit card hinkhe obo ani approve kha hinkhe approve mani yaglo hinkhe chung obono borok ano active khaidi hinina site kai ko active now hinkhe no tini nongno ang active khai phunugana hinkhe obo khai simply save Rupay credit card iko Rupay hinkhe omo hai credit card tamni bagai hingga kanadi UPI chung transaction khaimano nornang phunugi one live proof by chung romdi tabuk ang norno gallery thang phunugana ani photo thangi nongno phunuknai hinkhe nadi ang nongno phunukna thangi tongmani hinkhe je ang miao apply khaimani obong kha congratulation iko ani bung nong nukhna hinkhe ani application number hinkhe o jaga sawa hi your credit card application is approved if your credit card in 2 to 5 days ni bisingo mani thangnai ni borok ana saka hinkhe ko miao ang ani PC eba laptop te ang mia apply khaimani mia ani obo apply khaimani hinkhe norok tomuna apply khaina hingkai ang description link ri nai mane o je apply khaina ni norok step saimaya hingkai norok nang next video phunugiri wana jori norok nori koi khang kai ang video khlai rinai hingka ang miao record khaidarak jagliya o je simply save je Rupay credit card omo beke chung mane chungromdi Paytm tei chung kebono rang pay khaina ni QR code to khang kai chung o scan o thanai scan o thangmani yaglo nong nang just gallery o thangi phunugane o jaga o kaisa QR code tagromdi moani no QR code hingke chung o jaga o tomungno chungrena thaka hingka kai tagromdi oro 10 taka panangkha hingke oro click khainai chung a credit card to hingkai chungri mano phiaba joto jaga a credit card ini bolunge do mokhai ni Axis Bank ni Rupay credit card omokhai Bank of Baroda ni Rupay credit card hingke o jaga ang SBI ni link khayako hingke link khaimani norno next video ang phunuknai mane je puro ani physical credit card yago sokpai ka hingka unboxing video khaimani salono ang norno phunuknai hingke tini norno just phunuka ani SBI ni jeta approve kha hingke tabuk nongno abo active khai phunuknai hingke active khaina bagai hingke chung naidi o card active khaijayako hingke active khaina bagai borok ano message rohoka abo nongno phunugana jeta ano hi dear SBI credit card holder e pin for SBI card ending 93 will be mailed to your registered email ID. You can also generate your pin by login. Manung pin jodi generate khaina bagi hingga login khaidin nono email o jeta pathogi rohor ka hine yoro sao salamani hingke plus ang first register khai podi ma sanamo card details box hanai teulo password bo create ma khlayo abo jodi no khlaina rang hingke nongna bo bang phunogene nai ulo next video jodi khlai ka hingke takmana sing active khain thaka hingga kai o jaga bo tam khaina nangnai saika te ani jeta application bo jeta o apps bo SBI ni jeta card o jaga bo jeta sukhlai ka abo nongno phunogiri ka hingkai ani card sekang ni bo tongo yoma khai sekang ni oro 55000 ni limit hingke te kijang khorocho khaika hingkai norok nugi tongkhana hingka obo khai ani simply click credit card hingka yang je baching ni hingka kai yang ni je baching ni hingka kai uko tamse kamu simply save credit card hingka oro sawa je ni mo active khaina ke active khaimano hingke active khaina bagai nadi o jaga o primary card chho o jaga active khaina ga mono enable ma khainai enable khaya kanai process hingkai nadi o jaga o OTP phainai
hingga nadi tini ang active khai phunuk sinai thasingo aboni option phayangi phunuk mayangi tongo hingga orobo 561190 561190 aboni agalo submit khai dini sawo hingga submit khai renai sing hingga ro sawo congratulations your ending with primary card 5293 is now active. You can use it for online and offline transaction ni bagai hinai borok saw message fega ngai go to humo thanai go to humo thangmani yaglo hingkai nadi o jaga o sini jeta card abo active ngai thangka mane o card bai sing tabuk je kono paimaka aba hita ngai abo ngai teka next jeta card abo ngai puilani card ama hita ngai yang o dilanga hangka mokhai jeta simply save Rupay credit card guys gobang ma borok no chini bisingo tonga ma hai credit card apply khaime aro ngai tongo hangkai ang no guide khlai mano norok tomung na nango hangka kai norok comment box o comment khaidi ebani whatsapp number jak tonga aro norok ang mai krenglai mano tamni ngai card to hangkai sini bebagene chini save ngo hangkai sing kunu jara ro sing loan rok ba bunjani sing rang rok solo rok main to hangkai nung tum Rupay card to hangkai nung aran rang no tiklaibo nung use khai mano next ko pin ko bill generate murkai nung bill suri kaina nini pai thang ama hita nung jodi muchung ka hangkai guys ngai tinin baga sukno ingro o video no chajagi tonga hangka ka like khlana ta pogdi tei share bo khlana ta pogdi tei channel ko tala paiga ngai tam khainai subscribe khladi Kokborok ni tech entertainment YouTube channel hingkai tinin baga sukno haina haina ro next video malai phanai jotna na hambai bye